Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić zajedno sa članovima rukovodstva stranke na čijem je čelu posjetio je danas opštinu Arilje gdje je prošetavši kroz centar grada razgovarao sa članovima i simpatizerima SPS-a. Naša politika se temelji na dva ključna stuba. Jedan je patriotski, to znači da želimo da zaštitimo interese Srbije, o čemu sam malo pre pričao. To znači da nećemo priznati nikad nezavisnost Kosova i Metohije, da mi smo protiv ulaska u NATO. Zatim, kad je reč o Republici Srpskoj, kao što znate, to je jedna od najvažnijih tekovina Slobodana Miloševića i Socijalističke partije Srbije u smislu Dejtonskog sporazuma. Kad je reč o odnosima sa Rusijom, Kinom i drugim našim prijateljima, isto tako mi želimo da se vodi računa o našim interesima, a to znači da ne služimo za interese nekih trećih, nego da vidimo šta je za nas u ovom trenutku najbolje. Zato što smo i rekli da bi uvođenje sankcija prema Rusiji imalo negativan utjecaj po odbranu naših nacionalnih i državnih interesa, zato što bi se posvađali sa prijateljem koji brani da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije. Znači, to je jedna grana naše politike, druga grana jeste svakako ta socijalistička orijentacija, odnosno zalaganje za interese malog čoveka, odnosno običnog čoveka i njegove porodice. A to znači zaštita onih koji žive od svoga rada, bilo da su u pitanju seljaci ili da su u pitanju radnici, seljaci i bilo ko drugi. Mora da se vodi računa o uslovima rada, mora da se vodi računa o platama i drugim pitanjima koja spadaju u korpus osnovnih prava iz radnog odnosa, a mi smo to malo sve ukinuli posle pada socijalizma jer smo smatrali da je to neki zaostatak prošlosti. Žene moraju da se izjednače sa platama sa muškarcima ili imaju manje plate za isto radno mesto sa istom školskom spremom. Zatim, pitanje penzija, smatramo da svi moraju da odu u penziju bez obzira da li imaju uslove za to ili ne, odnosno mora postoji jedna socijalna penzija koja će garantovati ljudima bar neku vrstu socijalne sigurnosti. Kad govorimo o seljacima, mislim, nema šta da pričamo ovdje o tome, zato što mi smo, ja sam, da vam kažem, kad sam bio ministar unutrašnjih poslova, glavni mi je bio problem kako da se policija ne tuče sa malinarima. I tu smo stalno imali problema, ali u redu, mislim da treba država da što više pomaže raznim subvencijama i sa raznom vrstom pomoći seljacima, jer bez seljaka Srbija ne može ni da opstane. Dačić je nakon izlaganja programa i principa za koji se socijalisti zalažu pozvao glasače da odaberu ono što je u skladu sa njihovim razmišljanjima. Kada je spoljna politika u pitanju, istakao je da Srbija mora da balansira kako bi time zaštitila državne interese. Sigurno je da će biti i političkih snaga s polja i iznutra koje će želeti da nekim nasilnim promjenama vlasti skrenu Srbiju sa tog puta. Ali ja mislim da od toga nema ništa i upravo i ovi izbori su prilika da narod upravo pokaže za kome daje poverenje. Nakon Arilja, visoki funkcioneri Socijalističke partije Srbije obišli su i okolna mesta time poručivši da ova stranka vodi računa i o manjim sredinama gdje se očuvala tradicija srpskog naroda.